Umar Kasukya Khoroksa Chwraino Rompheremani Patimungo Assam Hasteni Khoroksa Siklano arrest Khlaikha Bisramganj Thanani Police Bini mung bokol bora Tangshala Agartalani bono arrest Khlaikha Bisramganj Thanani Police Koktomani bisingde Shaimanka lai thanai Koktishala Bisramganj Idbata Amsani Khoroksa Umar Kasukya Chwraino Damrok Mongroi Rompheremani Koktoma Abuni Yagulo Bisramganj Thanao Khlaijaka FIR Kokshil Changmankhana Bisramganj Thanani usi Shubimol Debnani Teitul Mumbai Agartala Amsani Khoroksa Siklano arrest Khlaikha Police Bini mung bokol bora Tongthai Assam Hastewa Bini Shagawa under Section 65 Clause 1, 87 of BNS and Section 4 of Pokso Kerango Naharjaka FIR. তার নাম বকুল বোরা এটা পূর্বে ঘটনা তো স্যার Patimungo Tangshala Bona Hangkor Dorbar Nogoti Shaka Police Patimungo Rogi Amsani Lukrong Bishingo Nuksa Kawana Mung Tekemamung Patimungo Krungsak Tongneno Kerak Shatok Mung Rezaknani Bagai Shanmung Tishaka Nukhuni Borogrong Khoboi Amsani Joto Lukurok Bishal Gorni Shimi Jiboni Kokthom Chini Khorang